Zdravo! Verujem da većina vas koji ste kliknuli na ovaj video da ste odgledali jedan genijalni film po istinitoj priči i prvom Oskarovcu Spielberga, a to je Schindlerova lista, o jednom nemačkom industrijalcu koji je spasao dosta Jevreja, a ako niste, obavezno pogledajte. Ovo je jedna slična priča samo o jednom Englezu. Priča je o Nikolasu Winstonu, penzionisanom oficiru i pilotu kraljevske engleske avijacije, koji je primio telefonski poziv početkom februara 1988. godine od redakcije BBC-a i poziv je dobio za emisiju To je život, koja je jedna zabavna emisija. Sadržaj emisije je red muzike, skečeva, zanimljivosti iz života i sve vreme mnogobrojna publika u studiju tapše kada se upali crveni taster za aplauz. Nikolas je bio neodlučan da li sa suprugom da prihvati poziv, iako je tu emisiju stalno gledao, ali se nećkao jer se bližio 80. godini. Od mesta gde je živeo sa ženom je imao 50 km do Londona, gde se snimala emisija i nije mu se išlo, ali je supruga Greta insistirala. Stigli su na značajno vreme u studio i organizatori su ih smestili u prvi red emisije, sve dok voditeljka nije pokazala publici staru i pokabanu svesku punu fotografija i pisama i zapisa. Istina o Nikolasu je izašla na video pred milionskim auditorijom nakon 50 godina ćutanja. Na kraju sveske nalazio se spisak sa 669 čehoslovačke dece jevrejskog porekla, pored kojih su rukom dopisana prezimena i adrese britanskih porodica. To je bio spisak dece koju je Nikolas od marta do septembra 1939. godine sigurno spasao od sigurne smrti u nacističkim logorima. Voditeljka je pročitala ime jedne žene i pokazala na jednu ženu od 60 godina u publici koja je sedela pored zbunjenog Nikolasa. Ta žena ga je zagrlila i počela da plače i rekla hvala ti i pola veka čekam da ovo uradim. On je počeo da plače i skapirao o čemu se radi. Zatim je ostala druga žena pored nje i pokazala svoju sliku kada imala 8 godina. I isto mu rekla. Voditeljka je pitala da li ima još neko sa istom pričom i ustali su svi ljudi iz publike i svi počeli da plaču. Kako je došlo do ovog dirljivog događaja? Pa tako što je njegova žena sređivala kuću godinu dana pre emisije i našla jednu staru svesku punu dokumenata, slika i pisama, u jednoj kutiji na tavanu. Zatim je pitala supruga o čemu se radi i onda joj je on objasnio šta se desilo u ratu. Ona je bez njegovog znanja poslala pisma na svih 669 adresa i dobila 250 povratnih odgovora. Neki od tih ljudi nisu ni znali da je to deo njihove prošlosti i sinula ideja supruzi da pošalje to pismo i BBC-u. Kako se sve desilo u ratu, evo i priče. Nikolas Winton je 1938. godine krenuo na skijanje u Švajcarsku, međutim obližnja Čehoslovačka mu je prolazila kroz glavu jer su Nemci anektirali Sudet i kasnije ga totalno okupirali. I onda su mu prijatelji iz Čehoslovačke poslali pismo da dođe da im pomogne da se spase određen broj izbeglica, jer je on sam bio Jevrej poreklom, ali su njegovi roditelji davno otišli u Englesku, pa on ima englesko ime i prezime. On je naslućivao kakva će sudbina biti Jevreja posle kristalne noći koja se desila pre toga u Nemačkoj. Britanski parlament je zbog kristalne noći usvojio predlog zakona po kome se sva deca ispod 17 godina mogu primiti u državu u hraniteljske porodice. Jedini uslov je bio pismo porodice da je spremna da primi dete i 50 britanskih funti za moguć povratak u domovinu ako ne pođe sve kako treba. Winston je oko sebe okupio saradnike koji će naći roditelje koji će predati decu i poslati ih na sigurno. Oni su išli redom po Čehoslovačkoj i tražili Jevreje koji će im dati decu da ih odvedu na sigurno, u nadi da će ih se ponovo naći posle rata. Bukvalno su ljudi u redovima dolazili, a on je otvorio kancelariju na glavnom trgu u Pragu za ovu misiju. Kada je skupio decu, plan je bio da se preko Holandije prebace za Englesku, međutim Holandija je zatvorila zakonski prohodnost za Jevreje i izbeglice da bi tek intervencijom britanske vlade dobila dozvolu brodom iz Rotterdama da se deca prebace za Englesku. Winton je hteo da spasi još deca, međutim nije mogao naći više hraniteljskih porodica, a i rat je počeo nemačkim napadom na Poljsku, tako da to više nije bilo moguće. Kada je počeo rat, Winton je radio za Crveni krst godinu dana, da bi nakon toga prešao u kraljevsku avijaciju, gde je dogurao veoma visoko zbog uspeha u borbama i postao je ratni heroj. Kada se završio rat, bavio se humanitarnim radom i radio je kao računovođa i oženio se Dankinjom Gretom sa kojom je imao 3 dece. Nikada nikome nije ispričao za svoj poduhvat.
Iako prvobitna želja je bila da se posle rata sva deca vrate roditeljima, to se nije desilo, jer su biološki roditelji i deca završili svoj život u logorima. Engleska kraljica ga je 2003. godine odlikovala za viteza, a Češka ga je 2008. godine predložila za Nobelovu nagradu za mir. Ali te godine nagradu dobio finski političar Martti Ahtisaari, što je veoma paradoksalno jer ga mi kao narod jako dobro poznajemo njegove humane i mirovne zasluge. Najveće češko priznanje mu je dodelio predsjednik Miloš Zeman, koji je poslao namenski avion za njega i odlikovao ga je ordenom Belog lava prvog reda. Ser Nikola Sviton je umro 2015. godine i nikada nije objasnio zašto je ćutao o svom velikom poduhvatu, a sve titule i priznanja koje je dobio nisu ništa u poređenju sa stotinama spašenih dečjih života. Ako vam se sviđa ova priča, lajkujte i zapratite kanal. Hvala.